Inyasi Media. Ese ni ryari wigeze ubonaho amakuru y'umuntu yose ay'umuryango we agendanwa mu gakoresho gato telefone? Usibye kino gihe turimo, ni ryari wigeze ubonaho umuntu ashobora kuvugisha umuntu uri muri Amerika yibereye muri Afurika, cyangwa akaba yakurikirana nk'umupira w'amaguru uri kubera mu Burayi yibereye hano muri Afurika? None se bwo wigeze ubonaho umuntu yakwambuka ibihugu bitatu mu masaha 3? Ibi bitandukanye na kera, aho wasangaga ushaka kubika amakuru yawe neza kugira ngo atazabura, ukayaganiriza umuntu mukuru. Washaka kuvugana n'umuntu uri Nyagatare uri i Kigali, bikagusaba kumara amasaha menshi ugenda. Waba ukeneye umuntu uri Kampala wowe uri Kigali, bikagusaba gupfunyika impamba, kuko ibi ngibi byagusabaga iminsi n'iminsi, amajoro n'amajoro kugira ngo uzagereyo. Inkweto zo wahinduraga ubudahindura. Ariko uyu munsi, kubera ibikoresho by'ikoranabuhanga bizwi nka electronic devices mu ndimi z'amahanga, ubuzima bwaroroshye kugezaho uyu munsi amakuru yanjye n'ay'umuryango wanjye ababitse muri telefone ngendanwa. Uyu munsi ubuzima bwaroroshye cyane kugezaho ndeba umupira uri kubera mu Burayi nibereye hano i Kigali, cyangwa nkavugana n'uri rwota amasimbi uri imahanga nibereye i Kigali dukoresheje telefone z'inziramugozi. Kubera ibikoresho by'ikoranabuhanga, usigaye ukora buri kintu cyose ushaka igihe cyose gishakiye, ukamenya amakuru yose ushaka utavuye aho uri. Muri make, mu yandi magambo, isi yabaye paradizo. Gusa ikibazo nibaza ni kimwe: iyo ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byagize ikibazo, mubikoresha he? N'ahandi wakora igisubizo rero hatari muri MTech. MTech itanga serivisi zose zijyanye n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bizwi mu ndimi z'amahanga nka electronic services, kuko dukora televiziyo z'ubwoko bwose, screen z'ubwoko bwose, pasi z'ubwoko bwose, dukora kwiziniyeri, tukaba twanakwestarira iwawe mu nzu, keto, multiprise, mixer, synthesizer, izi ducuranga, ndetse na bafure n'ibindi bikoresho byinshi. Ikindi muri MTech, nitwibagiwe akababaro kanyu kaho mukora ibikoresho bitizewe, maze bigatuma ubuzima bubabera ihurizo. Niyo mpamvu muri MTech twafunguye MTech Shop, aho tubakorera installation mu mazu, ibi bizwi nka electricity installation houses. Si ibyo gusa kandi, twabegereje hafi iduka rya MTech Shop. Ducuruza battery zigezweho z'ubwoko bwose, ama-écouteurs agezweho, memory card zigezweho za original, charger zigezweho za original, ama bluetooth ya original, ama screen ya original, n'ibindi bikoresho byose bya electronique birahari. MTech Shop tugufite n'ibindi bikoresho by'amashanyarazi. Dufite ama prize ya original, ama switch n'ibindi bikoresho bijyanye n'amashanyarazi bya original. Twandikire cyangwa duhamagare ku Gasaraba 25 079 03 63 70. Nzisubiremo 079 03 63 70. MTech ndetse na MTech Shop dukorera mu gihugu cy'u Rwanda, intara y'Iburasirazuba, akarere ka Nyagatare, umurenge wa Tabagwe, umudugudu wa Kabusunzu, muri quartier ya Nyarubare, ruguru neza yo kwa Besimbiri. Muri MTech na MTech Shop umukiriya ni umwami.